Bueno, como siempre, alguien poncha y cacho en tuco y hermanos ninchispa, kay ponchaypi, yusmanta, yuspaj palabranta, uyaririkunapuni kashan, y hinata kalpacharikunapaj, supayta atipanapaj, sapa ponchay, tian imaymana atrasos, imaymana tentaciones, imaymana chahwas en chayraiku, watrisuenchis yuspaj palabranta, imamantata sutinchariwason. Kunan kay paqarinpi munani parlarita runa sieguito kasqa chaymanta. Chaytaq sutin Bartimeo. Chay tarikun San Marcos libropi. San Marcos libropi chunkaka hatun taqayninpi kawachunka soqtayoq chiklayninmanta ñawpaqman. Mana qhichwa Bibliayta hapishaniraqchu. Chaynesta castellanopi leer ñawirpalsaychanta qhichwaman tigrarparisunchis. Niwanchis kay hinata ver imatay yacharikusunman kay punchaypi kay historia kay Bartimeo kawsayninmanta. Nin kay hinata castellano parlaypiqa Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, descendiendo, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús el camino. Kaypi ciego historianta jawarin sichari, cieguitoja limosnata mañaco ninto taponcha o sapa ponchay chay lugar que no hay pichaca y entonces cieguitoja ñapis ichas kinsachunka watayo o tawachunka watayo ni akarka chegoka, pero paika mana ni haika rikusqachu punchayta, mana rikusqachu ima colorchus q'achan kasqanta, mana rikusqachu intita, mana rikusqachu killata, nitaq llanta, nitaq hallp'asta, ni ima. Ciego, mana ni imata rikurqachu. Únicamente yacharqa mana rikuyta atisqanta, chari. Entonces payqa limosnata mañakuq sapapunchay. Pero chay qayllata ashka runa purishasqanku, pero ningranqa sumaqta uyariq payqa parlasarqanku Jesusmanta, Jesús payqa onqusqasta hampisqa, hinataq hasta wañusqasta kawsarichimurqa, tukuy chaytacha sumaqta uyarin. Entonces chaynekta pasasharqa, pero mana ancha qayllikatapunichu. Uyariytawanqa payqa haparisqa, sinchita haparisqa. Señor, kuyariway, Señor Jesús nispay, wakenka chinyachisqanku, chinkay, atasashanki, ama qhapariñachu, runata kaypi ch'aqwaykiwan chaypi muspachishanki, chinkay, ajinanisqanku. Pero payqa astawan kunkallik'ikuyta qhaparillasqapuni, kuyariway tatay, kuyariway. Aunque caritunejpi kasharqa, chay hina ch'aqwa runas chawpinpi, señorqa uyari, picha qaparikun, picha tukuysonqu, masq'akun señortaqa uyarin. Uyariytawanqa Jesús qanin, chay cieguito qaparimushan, pusamuychis. Hinataq usqayta riytawanqa, cieguitotaqa aysarisqanku, señor wahyasyasunki. Payqa kamitawan qatasqa kasharqa ponchitunwan o ima yihitawan imachus
chayta choqarpaytawanqa usqayta runasqa aysashankutaq payqa usqayta chimpasqa chimpaqtinkamaqa Jesus nisqa imata munanki ruwanayta ñawita kichariway Señor kichariway hinataq chay rato feyniki salvasunki kunanqa atinki qawariyta nispa shaytoqa qawari qallarisqa chay milagroqa imatataq yachachiyta munawanchis noqanchista kay vidapi noqanchispaqchu parlashan yachakuyta atisunmanchu imallatapis kay historia kay Bartimeo nisqa runitamanta ari kay runaqa kay mundo enteropi runaqa mana rikushanchu Diospaq bendiciones ninta Diospaq salvación ninta hanaq pacha maypichus kawsasun wiñaynintinpaq machayta rikuyta atishankuchu laqhapi kashanku ciegos espirituales ciego mana Señor manta yuyarikunkuchu aycha cuerpollamanta paykunaqa aychallankuta rikushanku afanpi kay mundo afanesninpi costumbresninpi fiestasninpi entonces paykunaqa laqhapi kashanku imaraykuchus mana rikuyta atinkuchu salvación manta nitaq rikuyta atinkuchu almanku imaynachu maymanchu renqa machayta paykuna entiendenkuchu ichari ma entiendenkuchu hinamanta entonces runaqa muspashan ciegos a veces ningo uyarishanku radiopi televisiónpi pero mana paykunataqa wahyanchu chayqa mana kasunkuchu ni radiota ni televisionta runas qhaparikushan predicashanku callispi ma munankuchu apurakan rishani trabajoman rishani qaqayman rantimuq manuta cobramos ima afanes o fiestapaq wakichikunay kashan o rinay kashan hampiriman en fin imaymana afanes kay vidapiqa paykunata cieguyarpachin chayta yachachishan kaypiqa cieguitoqa mas rikuy atinchu ni imata kay mundo kay runas mana creyente runasqa ciego hina kanku nin mana rikuyta atinkuchu Diospaq bendición ninta mana rikuyta atinkuchu almanku maymanchu renqa mana yuyarikunkuchu tata Diosmanta manataq ni kutillatapis atinkuchu uyariyta tata Diospaq palabranta pero kay cieguitoqa yachachiwanchis kay hinata payqa chay chika tiempopi mana nimata rikushaspa ocasión karqa runa ashka chay qayllapa asisarqanku Jesus kuyakuyninpi munakuyninpi qhaparikusqantaqa uyarin ichas ratutawan kanman karqa chayqa ashwan karupiña Jesus kanman karqa mana uyarinmanchu karqa ni Jesus taq nitaq cieguitupis uyarinmanñachu karqa pero chay rato ocasión karqa chay rato pacha ichas Diosqa mana creyente runasta imaymana formapi Diosmanta parlayta munashan almanta salvayta pero mana uyariyta munashankuchu nitaq sikuyta munashankuchu Diospaq bendiciones ninta ichari ajinamanta entonces kay Bartimeo runaqa qhaparikun con kallik'ikuytari masq'aspa ñawi kicharikuchun munduta rikunaypaq kay chika ima bendicionestaq tiyan creyente runaqa ari rikun sienten Diospaq bendición ninta uyarin alabanzasta atin ñawiriyta Diospaq palabranta atin cultuman riyta atin iglesiaman ririyta pastorta uyarikuyta mensajesta uyarikuyta chay ñawisninta kicharin chayqa creyente cristiano porque ellos kay vidapiqa payqa masq'ashan almanpaq salvación nillanta kay Bartimeoqa ocasiónta aprovechan ichari mana astawan pasananta señorta saqinchu payqa astawan ch'inkaya runaqa imaymana trabastan churawanchis chaymanchu rinki evangelio manchu kaskanki manaña tomankichu manaña machankichu manaña fiestaman rinkichu imaymanata atrasusta chantapis familiapis a veces ninqa opunikunku mana munankuchu qanqa
chay evangelistas mancho rishanki, chaychu salvacionka, chaychu mikuchisonka, kaypi tarpunanchis tiyan hallp'ata, kaypi poqochinanchis tiyan kay imaymana atrasusta, kanka manaña chayman rispaqa mana amiguñachu kanki, manaña fiestaman riyta atinkichu noqawan. Imaymanata wakichinku atrasayta munaspa, pero payqa mana chayta kasusqachu. Astawan sinch'ita qhaparikusqa imaraykuchus payqa nin mana atipawanqachu kay mundo, mana atipawanqachu kay ch'aqwas, kay runas, tukuy ima. Noqaqa qhaparikusaq. Pero señorqa, hermanos ni, amigos ni, sonqoykita uyarin, sonqoyki ima deseonchi. Ichas mana sinch'ita punichu qhaparirqapis, pero señorqa yachan pichus tukuy sonqo chimpakuyta munanku, pichus tukuy sonqo perdonta mañakuyta munanku, payqa yachan pacha, mana suyanqachu ch'aqwananchista ni estaban qhaparinanchista. Hinamanta entonces kay cieguitoqa chimpankama, chimpahtinkamaqa aprovechan, mana nimasta parlay atinchu, mana ninchu kay familiares ni mana ninchu kay atrasos tiyan familias ni creyentes, mana. Payqa nin noqa ciego kani kunan munani rikuyta, munani tukuy imata qhawariyta, manaña aysaykachasqa kanaypaq, manaña lugarllapi chaypi limosnata mañakunaypaq. Payqa reparakun imaynachus kasqanta ciego kaypiqa. Entonces payqa nin kichariway ñawisniyta qhawarinaypaq, Tata Diospaq hatun bendiciones ninta. Kay mundo runasqa mana atinkuchu rikuyta Diospaq bendición ninta. Tata Dios parachimushan, noqa trabajuywan allankani. Tata Dios intita quwanchis, killata quwanchis, yakuta quwanchis. Hallp'ata pay wakicherqa, noqanchis chaypi kawsananchispaq. Tukuy chayta Tata Dios churapuwanchis noqanchisman. Pero mundo runasqa, mana creyente runasqa, mana ni imitata cuentaman churayta atinkuchu. Mana paykuna ninchu kay hallp'aqa Dios ruwapuwarqanchis, mana ninchu kay paritata Dios parachimun, mana ninchu intitapis ari mana ancha t'urukananpaq, ñapis qoñirikunanpaq, intipis tiyan, killapis tiyan, tukuy ima wayrapis kay vidapi mana graciasta qunkumanchu, mana paykuna reparankumanchu sigu kaspaqa ichari. Pero kunanqa kay cieguitoqa sumaqta qhawariyta atin, sikuyta atin. Entonces chay ratumanta pacha cieguitoqa Señorta clamakun, Señorta qatikun, chay ratumanta pacha. Entonces kasqakun Señorman, Señor hampiwan, ari gracias taqon Tata Diosman clamakun y payta Señor kichari ñawisninta. Kay mundo peqa imaymana atracciones tiyan, kay supayqa siguyachiwanchis, imaynatachus por ejemplo ichas ñawpaqti parlarqaniña, pero karqa runa Sansón nisqa manchay bendicioniyuq, manchay kallpayuq príncipe karqa Israel llaqtamanta, pero pay pantaykusqa Diosmanta karuncharparin, karunchaqtinqa Tata Dios hasuten payta presuchanku, chay filisteos hinamantataq mana país reparakunanpaq, mana enemigosninta rikunanpaqqa ñawusninta llawqirparisqanku, orqurparinku ñawusninta. Kay supayqa ñawista llawqin orqu mana rikuy atinankupaq, enemigosninta mana rikuy atinankupaq, peligrota o may ima llampichus kasqankuta ni ima mana rikuy atinankupaq, ajinasan sonta ruwarqanku, imaraykuchus pay pantaykusqa mana Tata Dios ta kasurqachu antes karuncharparin Diosmanta, y hinamanta Tata Dios hasut'irqa Sansonta, hina kawsashaqllata ñawisnin llawqirparisqanku. Kay supayqa chay trabajuta churan kay mundo enteropi siguyachinanpaq runasta, mana rikukuy atinkuchu, imayna lastima kawsaypichus kawsashanku, chay imaymana viciosos machanapi, tomanapi, o manchayqa ch'aqwanapi, maqanakunapi, suwanapi, wanchinakunapi, imaymana chay drogas ninku chaykunasta oqarinku, chaykunaswan venenakunku cuerpunkuta, almankuta, machayta rikuyta atinkuchu
mana creyentes unasca. Pero Tata Dios más casian hina si gusta. Hina siegitusta uyarita monasian. Hina huchasapas unata. Hina lastimas unata. Tata Dios más casian unasian ñausninta kicharita. Ari. Sichus kan uyarisanki kay mensajeta chayka. Ichas reparakun que hanka. Are no kay sumas ñawiyo kani purisani, pero más ikuita atisankichu almaiki necesidad ninta. Cuerpo yaiki pa hanka yaki kushanki, pero almaiki mantari más ikuyatinkichu porque más hanka kay aicha ñawiswanka más ikuachu. Pero siente ya que Dios bajo una ninta. Siente ya que su pai pa tentaciones ninta. Kay hucha maimanta apay kushawanchis. Kay imaimana lastima huchas. Chay hasut ishawanchis. Sansón tajina hasut ewanchis imaimana plagaswan kay granizadas, kay inundaciones yakuñata pampay con chiriñata, hasay kamoñata. Imaimana chahua kasyan. Pero sunaka manaponi. Señor man clama kunchu, mana poni repara kunchu, chayhina causa ininta kashaspa. Mana Dios ta hatun chan manchu. Ay mana chay chahuas manta runata huchachanko paikuna pura huchachanakunko, o manchayka autoridades ta huchachashanko, en fin, pero mana Dios man clama kuy munankuchu. Job tanin, mana por mapi Dios kaparlasyan runamanka. Ocasión taposyan, ari, día sut inchanka tal watapi tal fechapi ñoqa parlarqayki sonquyki mankanta mana kasuarqankichu nenqa ari cuentata josunchis imaynatachus causas kanchismanta kay vitapi ari señorqa parlapayashasunki kay radio necta kay televisión necta chaymanta biblia necta y hinataq imaymana folletos lluqsin bibliamanta orqosqa tukuy chayta runas tirashanko munaspa hanchan chimpakunaykita. Pero hanja parte ikizo anaykitiyan. A ver, kawarina natas kay sigituta, Bartimeo sigituta. Payqa uskayta corresqa ichari, mana kasusqachu runasta rimasqankota, mana kasunchu ni familias ninta, ni vecinos ninta, imanenqataq vecino, imanenqataq tatay mamay, imanenqataq mana, noqa reparakuni ciego kasqayta y corresaq pacha señor man, y corren pacha. Chantapis imanayta munan, chay qhatanitanta wich'urpaytawan corresqa, imaqtin wich'urparin chaytari. Chaywan tapakusharqa, chaywan qhatakusharqa, chaywan cuerpitunta qhataykusharqa mana chirinanpaq, mana parajoqonanpaq imachari, pero chay choqarpaytawan ripusqa, ayqisqa o risqa señorman. Imaymana atrasos tiyan, saqena tiyan, viciusta, imapita han pantaykushanki, icha iskay warmiyoq o iskay qhariyoq kashanki, o machasqa kashanki, imaymana atrasos tiyan, pero kay siguitoqa uskaycha anampaq saqirparin chayta, chay pullitunta, chay qhatanitanta mana estorbananpaq, mana aswan llasaykunanpaq, wastawan uskayta chayananpaq wich'urparin ichari, mana chayta apanñachu. Chayniyta munan kay mundo costumbres ninta, kay mundo fiestas ninta, kay mundo imaymana huchaman apaykushawanchis saqenayki tiyan, decidikunayki tiyan, manaña uqtawan noqa kay lantista qatisaqchu ajinata Naaman nerpa, maypachachus pay lepranmanta pichasqa milagruta Tata Dios ruarqa sanuyaporqa chaymanta nerqa kunanmanta haqaymanqa mana q'umuykusaqchu ni mayqin santosman nitaq imaymana dioskunasman falsosman mana q'umuykusaqchu nitaq moqosniyta doblasaqchu. Dios yataña hatunchasaq nispa Naaman nerqa, y Naamanqa general karqa, militar karqa, comandante Fuerzas Armadas manta Siria manta, pero payqa kunanqa niño kasun señor tasaqsini sonquyman yaykun saqesaq tukuy mundo costumbres ninta, saqesaq kay imaymana atrasusta ni reytapis ma kasusaqchu ni pita señor yataña kasukusaq ajinata nerqa Naaman. Hinapi entonces noqanchisqa chimpakunanchis tiyan señorman,
listo canay kitian ama hapichuchunchu ni ima costumbres, ni ahijados, ni padrinos, ni costumbres, ni fiestas, ni tradiciones ninco chay ima imana atrasos tian, chantapis amiguitos ni tian, chay machakos kanki chaykunata tukuy imata kan ninayki tiyan sakaspa tukuy imata correrqa usqayta Jesusman y mana uktawan chimpananpaq chay imaymana hucha costumbresman. Entonces kayta yachakuy atinchis kay mundo entero kay mana creyente runasqa laqhapi kashanku mana rikuyta atishankuchu pero wakin pastores obreros evangelistas purishankupuni Diospaq palabranta tarpuspan wakinqa chimpaykusqanku usqayta Jesus wahyachasunki Bartimeo haku sayarikuy haku usqayta makisitonmanta aysaspa apanku paytaq usqayta correnpacha Señorman. Entonces gracias Señorman uhkunaqa kashankupuni mana ninkuchu ch'enkay hina wañuy huchayki patapi mana ninkuchu chayta haku Señorman haku chimpana aysarisqanku nin Bartimeota chantataq payqa usqayta ichas chumpisitonta sumaq wataykuriykuytawanqa chay qhakanitanta choqrpaytawanqa usqhay apurakusqa mana ni ima atrasawanqachu kay ocasión kashan kay tiempo kashan nispa pero creyente hermanostaqa kayta nillawanchistaq kay mundo entero ciego kashan noqanchisqa sumaqta ñapis yachanchisña salvación manta yachanchisña Señor Jesucristo manta yachanchisña iglesiaman rikuyta Biblias ninchis tiyan creyente sumaq kashanchis seguro kashanchis Señorwan kasqanchista pero kay mundo enteropi mana Señorman kasqashankuchu noqanchis usqayta zina tiyan pusamuna tiyan chay siguitosta chay pikunachari mana Diospaq bendicionninta rikuy atishankuchu kay supay cieguyayku chimpaykunata paykunata kay laqhapi kawsachin pero noqanchista Señor ukupayta munawanchis usqayta pusamuna tiyan imaymana formapi Diospaq palabranta willarina tiyan pusarimuna tiyan haywarina tiyan imaytatapis o manchayqa invitarina iglesiaman o manchayqa vecinosman rispa visitaykurina noqa yachani provechayta onqosqa kashaqtinku ari visitarini onqosqasta entonces chaypiqa nini kunanqa kanqa cuerpoyki malkashan pero sanoyakunki pero aswan importanteqa almayki sanoyakunantiyan tata Dios kuyakusunantiyan kay aycha cuerpoqa mana unayta kawsanqachu pero almaykiqa wiñaynintinpaq Dios wankanqa o sopay wankanqa mayqinta munanki ajinak provecharía chani onqosqasta visitaría chani yanaparía atini a veces nin hospitales mampisa kuyarita atini zirita atini chica galletitata o gelatinita timapis aparispa regalito tajina son conta llampucharinapaq ajina ruana ari visitarimuna o manchayqa ima ch'aqwapi kaqtinku a veces nin qhariwarmi divorciakuy munashanku achayta aprovechani noqaqa rini visitarimuni oracionta ruwahamushani nispa mana ni pi negawanchu ama qanqa orankichu ama nispa mana pasaykamay manapis creyentechu kanku pero nini noqaqa oracionta munani ruwayta qampaq kay familiapaq hinamanta k'acha kawsakunaykipaq entonces chaymanta qallarini Diospaq palabranta sutinchariyta hinataq paykuna alli yakapunankupaq paykuna tata Diosman chimpakapanankupaq hinamanta almas ninku salvasqa kananpaq entonces tukuy ocasiónta aprovechana kashan hasta diachakusta aprovechayachani qaninpa wawita diachayuq kasqa ashka kashasqanku chaypiqa ari torta gelatinitas galletas tukuyma karqa chaypiqa predicarini imaynatataq kay por ejemplo Antiguo Testamentopi Moisespaq maman sumaqta historiata hina cuentarerqani imaynatataq tata Diosman mañarikuspa wawitanta salvarqa mana wanchinankupaq chay egipcios hinamanta aswan qhipanejtaqa Moisesqa bendición karqa entero llaqtapaq ichari
chayta cuentarinik achituta chaymantaka astawan yachakuymunanku wawasqa kusirikunku hinamanta arinta kay wawita Moisesqa ahina nasikurqa pero kunan payqa karqa kamachi líder Israel llaqtapi. Entonces tukuy Israelta Egipto llaqtamanta urqumurqa chay presuchasqa hina kasharqanku chaymanta manchaytapuni imaymana ocasionista ari diachakusta o manchayqa visitariaqlla rishanchis familiata mana creyenteta pero parlarina uchikanta Diospaq palabramanta ancha habilidad niyuq kananchis tiyan noqaqa manaraq rishaspa visitamanqa Diosman mañarikuni tata Dios oay yachayta imaynapi kay familiata atiman yanapariyta imaynapi sut'inchari atiman entonces noqanchista tata Dios ocupayta munawanchis ari ajinamanta chay yanapaqkuna kay sigitutaqa usqhay chimpaytawanqa aysarisqanku nin sayarichisqanku ima sigitutaqa usqhayta apanku Jesusman tukuy noqanchis creyentes chay sunqota churanantiyan tata Dios chayta churawanchis apananchis tiyan Señorman siguyasqanmanta sut'inchananpaq hinamanta tukuy ashka tata Diospaq quwasqanchista atinanpaq rikuyta chari ashkata yachakusunman kay Sigito Bartimeo mahinatachus payqa kusiririn chibatito hina phinqiykacharin kayta mayacharqanichu ni runasikurqanichu ni tatayta mamayta rikuy atarqanichu kunan rikuni kunanqa kayqa atini llank'ayta atini tukuy ima ruwayta atini cuidakuyta mana qaqama urmaykunaypaq kunanqa sut'inchariwan Señor Jesús chay ratumanta pacha Sigito Bartimeoqa tata Diosta qatikun mana uqtawan ciego kanñachu manaña uqtawan ciegoyarpanrinchu Señor kacharichiwaqtinchis supaymantaqa ma uqtawan kutirisunchu munduman ari ñuqa kay chika watas creyente kani chunka suqtayuq wataypi Señorta recibikurqani kunan kay pusaq chunkamanña chayashani ma uqtawan kacharikunichu Señormanta ichari ajina creyente Señorta qatikuqtinchisqa costumbrakapunchis Bibliaman costumbrakapunchis Dios orakuyman mañakuyman Señormanta paymanta tutapunchay mañarikunchis ari ajina kashan entonces kay Sigitoqa chaytacha kusiririkun ari familias nimpis kusikunku ari wakin vecinos kaninku haqay borrachu karqakunan ma borrachu ñachu haqay runaqa mama warminta maqaq wawasta maqaq kunan mamaqa ñachu creyenteña ari Señorman chimpakun ajinata mashkas uyarini manaraq creyente kashaspa hermana haqay Cochabambapi oracionpi waqarikun noqata nishanimamanta kay hermana waqashani chantaqa noqaqa waqani kusiymanta waqashasqa qosayqa sapadia machasqa maqaqllapuni ni qolqi kaschu ni ima lastimata abesnenqa imaymana platano qarasta ima mikuq kayku sufrikuq kayku kunanqa qosay creyente ma uqtawan machañachu kunanqa qolqiyku tiyan wasitapis ruwakushaykuña wawaspis mikhusqa kashanku kusiymanta ñuqaqa tata Diosta hatunchashani yupaychashani nispa oracionpi orariku chay amigo Teófilo sutin kunanqa taxiyuq wasiyuq taxista kanimpalla tapurini maypi Teófilo kashan ichas taxiwan apaykachariwanman nispa maskani pero ajina testimonios ashkata uyarini tukuy lugarespi ajina karqa kay warmi o kay qhari kunanqa Señor peqa wajinañata gracias Señor gracias Bartimeo rikuyta aterqa may chikatachus Dios pagará con chay rikusqanmanta ichari ashka almas salvasqa kaqtinkuqa Diosta hatunchanku Diosman pagará con ikan hermano creyente qanta ocupay munasonki Señor ninchis ari ristan wahiamusqanku Bartimeo taqa ichas karitupiña kasharqa charayku sinchita qaparerqa kay Sigitoqa bueno ajina chay Sigito Bartimeo manta amaqonqa puychischu kay historiaqa kashan San Marcos libropi
chunka kahatun takayninpi tawa chunka soktayo chillaymanta ñawpajman chay historiata atiwa astawan yacharikuyta atinki kallpacharikuyta astawan hinaqa hermanos ni kay paqarinpi Bartimeowan parlarikunchis Dios bendicichun kay mensajeta hinataq ñuqawanqa yachallankichisña qhipan domingo kamakachun munasqa hermanos ni